Awasibonge Mnguni, sivusele bonkosi. Umnguni njengoba sashito ngwakadladla ngisebenzela libandla le Swaziland Environmental Authority. Bekunene siyabonga ukuthi nathi sibe mtsimbi bunye nani kulomcimbi walamhla. Sibonga naloko ukuthi nje lilanga lishisa la kangaka siphume ngebunengi bethu njengoba nila. Lamuhla ke lilanga leli lengathi li significant mhlaba wonke njengoba sashito nxumalo ngetizathu letimbili. Sekucala ngilesi la sashito salomkhankaso wa clean up the world. Lo ungona mkhankaso lo khumbuta sive noma lundu mhlaba wonke ngesizathu lesithi nilo naloyo muntu une responsibility yekuthi ahlandeke. Sineke sikhola ukuthi uma sila eMbabane icapital yethu siphinde sibe la ka Msunduza lengicabanga ukuthi yindzawo lenemlando lotsite hayi kuphela kule dolobha leMbabane kodwa eveni loko sinengomba yokuthi singawutshengisa wonke umhlaba ukuthi nanathi simaswati siyatinakekela tindzaba letithinza kuphila kwethu kwamalanga onke. Sizathu lesibili ke lelisenta losuku lamhla ukuthi ngithi lu significant. Lamuhla September 16 lisuku lapho sigubha khona kuvikeleka kwanalithwathwasi lokuthiwa i-ozone layer. Sicubulo salonyaka ke sithi let us take care of everything under the sun. Njoba lisibhambabula kangaka nje ilanga bumcoka bale ozone layer lokungasiyo lekhashane kakhulu buyahambelana nato letindzaba ikakhulu tekuhlanteka ne-waste nekwekuthi dinto leti letithinsa abantu. Ngifuna kwenda nje just 2 quick points kwenda ingomba yaloku lenkushoko. Lamuhla ngenxa yeku deplete kwe ozone layer ema incidences ebantu labananako lokuthiwa skin cancer asanzile cishe mhlaba wonke. Kungako kumcoka ukuthi we should take care of ourselves and everything under the sun. Ne kukhula ke kwanathi tifo letibangwa ngikoloku deplete kwe ozone layer tifo temehlo nako lokuthiwa luthwathwasi loluba lamehlweni nako kuyahambelana nalendzaba ye-ozone. Ironically ke indzaba yema-cancers nje generally tingomba tiyatshengisa ukuthi tiyahambelana netindzaba te-pollution ikakhulu lebangwa dibi letikhona letifana nathi lesesibutsile nje ngoba liningi laletibi letikhona lesetikhona nyalo namasipala ngangifakazela ukuthi letibi letihambako labatilayishako tiyaletulwe embolonjeni luhlobo lwato selushintshile over the years and liningi laletibi letigcina tilahlwe lapha emvelweni vele kune direct correlation between letibi pollution nema-cancers lasakhona lamuhla. Lengikhola ukuthi lokhu kufanele ukuthi kube yi-cause for concern for all of us ukuthi senda njani kuze ukuthi singanciphisi kuphela tibi kodwa nje i-pollution yayo lonke elihlobo loyentekako kuze ukuthi sikwati ukuthi sitivikele thine sibantu. Sineke simaswati niyathi nonke bekunene ukuthi asiko nabanengi we are just probably just over 1 million. Kulamanye amave that would be comparable to maybe a township or a town somewhere. So kahle lokho kusitshengisa ukuthi singayikhona kuyi-achieve i-level of consciousness amongst onke emaswati ekuthenini indzaba yemvelo indzaba yokuhlanteka indzaba yokuhloba ngulo naloyo ayisukumele etulo kungaze kudzingeke ukuthi masipala kube nguye tatosuka phasi atosibuthela tibe talent lethu. Umgomo wethu ke lomunye ngilo wekokuthi in the future singafisa lokuthi letibi lesitibona njengoba nathi tingaka nje singathi nciphisi kuphela kodwa nje tindzawo letifana nema-landfills agcine angekho at all kodwa sigcina sisebenzisa ema-recycling centers la njengalawo ngoba tibi sekubonakele ukuthi atisiyo inkinga kuphela but tingaphindze tibe lithuba tibe yi-opportunity for us. Kwekugcina ke bekunene ngicela lokusho lokuthi indzaba yokulahla ngalokungekho emthethweni yinto le-legislated kule live la kaNgwane. Kunemthetho nje ulapha kusibanze lokuthiwa ngema-litter regulations a-2012. Lama regulations lawa akusho ngalokusobala ukuthi nangisomabhizinisi ungathi beki indzawo tekulahla
kufanele ukuthi lo muntu lo simthathele inyathelo. Na utawulungisa umcimbi noma ibhola noma yini ungadibeki indzawo ukuthi abantu batawulahla kuphi. Kufanele ukuthi ukuthathele inyathelo. Na ubonakala uhamba ngetinyawo ulahla tibi kufanele ukuthi ukuthathele inyathelo. Na ubonakala uhamba ngemoto ukhipha tibi ngelfastelo kufanele ukuthi ukuthathele inyathelo. Na ubonakala kumbe uhamba ngemoto ulayishe tibi njengananga umnathu nje la bese usithele ehlathini uyadidamba leto tibi nakhona kufanele sikuthathele inyathelo. Lesitakwenda ke sibambisene nedolobha la kaMsunduza ikakhulu. Sitawubuya la sito trainer pheze sidesignate ema-litter wardens lataba gazetted abe nema tags latawa nemthetho nemandate ukuthi angawu-enforce lo mthetho nje ubunjalo. Nakafika kakho akhanza kungcolile akwadi ukuthi avele akusanction ngalo mthetho lesengikhulume ngawo. Dinto ke lethe ngikhola ukuthi sibambisene nelidolobha leMbabane sitawudenda bongosi. Angifuni ikwanza kakhulu nginicinele ngenhlanhla lembi ngicala eclassini ngikongikafiki nami kutobutha la kodwa nje ngikhola ukuthi si-authority sitawuhlala sikhona kunisupporta nalama initiatives nelibandla ke la Yebo Likusasa Letfu nanalo sitaqhubeka silisekele lapho siyasekela khona nani nonke bekunene siyabonga kakhulu kulomsebenzi lomuhle nakangaka siyabonga.